Виталий Муткоя амытта автомайма зылжықы удеш хисауадон амбырт. Умдар уажыта фышымтима нахаш котой ананиш зинат қақаныныл. Вероника Скворцова разыртта хаштагдар артажма республика и сыбакушсышты уйтықай. Уама коронма ахацауашывала тырынчын доны салсыг. Бажил зыштыма тағды хошы клиникон рынчын доны морг ама гинекологон хаяттым. Удама раждар кайкой кот там тар ниже жаронд усыбашты хайы бынаты. Шывалаттан рынчын доны араштадылдар зырттой. Адапатай хуама бауой сыпырдаш кушан доны федералон бюджеты харзай. Виталий Муткоян тара зырттой қауын хазарадыштай республикае юлмаяк автектораштатахай. Орашей хисауады шардары хадива жықыдымагашка аргом аждахын қау спортивон ама социалон культурон кушандатты араштадмадар. Жағам ихы галуан қауы шсалсакканын. Штай уавгадар уяш қаждық спортивон историс республикае неш уй қауы ехаузал. Ахчагны хашрашайта ефатертан ахсаба фидгая. Анасарам бынатай чиба жад удоны қашматтар. Виталий Мутко куджахта автомай июлы усы хаштан федералон бюджеты радих канзышты фонд миллиард шома. Бахар саканзышты регионты саран хазарты арашыныл. Программа махашт у сагат ирыштондар.